Biyag di tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo ti part 30 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Sheila, ag-overtime ka di? Ibagbaga nga min ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga ag-overtime? Panagkari tayo kada manong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Gani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti kabarbaro akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kan dagiti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Hello, syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka mat gayam manong Nestor. Ala, yung kakiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Kan may sa addan asawa kan nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asim mangpod, daddy? Di ka natagari, anak. Wen, nanya ti makitam. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito, Wen. Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ken ka. Adda nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kun konsinti mo, day manugang mo, no kasla. Lakay. Nagpuskol kit di ti pa nagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay siya? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad, no maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak ti ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale, malpas ko day iti agmalam. Agpakada akto, tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko, awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturada. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan no agoti Ay, ala nga rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, di Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. Adda pa'y may sabakan ti atugaw dito Ay kaya pa na. Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Wen nga rod Ay, adda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mat
Dahito supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, Pasig ay US products na ito eh. Dito kami nga gat-gatang karagiti dadumang karkargami iti balik bayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige manong, intangarad agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, tas siya timang bayad. Ah? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit laban nagdayta. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak kabailan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mo, nagustuhan. Dito kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di, mano? Ay, mabit na ang inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. O sige, tayo nak mo bayan. Agita tanto ni Jirwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksang sangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na kiti makakita ka na kami. Masit kak man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping aksang sangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba Arman? Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan sila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapaapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngam no apay anaramid na tikas di kanyang. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatamon. Sheila. Bala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi mangagkuti sa ibok na. Pinaayaban da kiti office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako na tipod no. May papaniti naramid nila kain na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria no imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, kumay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitak, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakil na. Pagan alom nga itikas dya manugang.
Ang balin na akalbaryo ti biyag di anak ta no di na sinaan na jay. Un nga ruda. Iso adi mo palubusan di apo ko ta no umay alaan di amana bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan nga rod. Nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagi ti balakad yo. Awan na nyaman na. Ay, kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, Kasauna ka kano. Alang nga rod, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa. Rungyan tayo di mangan. Inak mangalay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo tindigat. Uminom tayo kitdi. Uray kasad paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mahitulod ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga aramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man ijay sauna. Manipod nag-winter. Jak pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mat din ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito Wen friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito Wen friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagang, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman man yan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyom? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sa bali a babae ije balay. Angam, kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mata nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak una yan kada kayo. Kasta kami, ba't kan ka anak ka Wala Kan na. pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun gayam tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony, taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang, kasaritak ni Arman iti maudi agundaway. Mami,
Sapay kumata mapakawan mo ni daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni daddy laangan ti kapamilyak. Sorry, anak. Takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ijay abroad, anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, wan? Wan, mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa'y nga urayan na ka. Ala, sumrak ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay nasakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasaya at dayto eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawan ti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasin ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. No kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pammalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay kumata maaklon mo day. Pakawanan na kuma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim kuma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangadangakan. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayang with no awan pammalubos ko. Anya? Kan pang asim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mga yatkan ka. Ayatam kuma iti napod mo. Kan kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Oh, apay akas na tila nga masimang patlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikatak iti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikatan. Siyak pa ilatin ikat damat. Ay, kasano nga roditan? Mangsapolak iti sabali apang gadak. Agdamag aktuman ka ni Paritino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapol ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad adalan ti inauna nga anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat da, pare. Diyan ka mo, pare. Amumutan lagi diyan ka trabahuak. Nagado ti sip-sip kadakwada. Sa bagay, naita ti sana nasayaat nga aramid ti may sa pangtrabahuan. Isong maya, pare.
Tadamagan ka pa ma, no adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda, no kayat mo, mapan kay dyan nila kay Pedring. Agsapsapon kami, iti regular nga trabaho iti farm da. Kastaya, Wan pare, isa ano interesado ka, inka makisaritakin ko na. Saan mo tako ripot nila kay Pedring? Isa masigurado, nga umdas para ken ka, ti pasweldo na. agyaman ako na pare ha. Mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Wan bakit? Mangrogi ako ninton bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwana ko maiji farm na. Wan nga rod. Kan naimbag. Tanaibaga adagos ni pare Tino. Ay, naimbag lakit din. Kunakla no mapadasan tayo matan ti mabisinan. Ay, jakmat itulok detan bakit? Iso apagyaman ha. Taadda nila kay Pedring at pakitrabahuan. Kumusta nga, iti pa nagtrabaho kanila kay Pedring, pare? Metla tamat. Iso na lang ta. Ay, Open nga sinay ka. uray ka sa no tigagat kong agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gadak. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni Kumarim? Tagaw, awir ka dagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Anda kumamot pag sideline-an, tag sideline-up. Oo na yan nagagat dahi ta. Una, anyangay nga rod. Kadadamot nga rod, pamilya na taon. Siga mo mo sabat ko, Sandra. Nagkapom nga eh. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod. Anyang itinaramid mo, Ijay. As usual, nagaramed iti content ko. Content? Imbag lang nga i-post ko manen iti page ko, Imbag lang nga umdas nga igatang iti abasto. Kaya't mo asawan, kumit kita ka ni tikasta? Wen kapsat, iso apadasam mo tan. Awan dakes na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbom mat no bilang laang, iso apadasam mo. Oh, anya na tayo imot mo lakay. Ginatang ko Ijay ili, bakit? Usarak man, nga groging agblog. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At damat inaramid ko na page ko. Dito lagi pusin ti aramidak. At damat din sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawan na. Awan dakes na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rika ti bagbagam lakay. Wine bakit? Agvo-vlog mo tanaya. Wine. Adumot tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maata agtultuloy na itay tapno. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuya agtaw. Iso pa ya may nayon abuse na. Un bakit? Suportaran tayo ni Carlo. Saan lang nga para ti bagina, no di ka para ti pamilya na. Opo, congrats pare ko. Apay pare, kung congrats ka matan. Congrats ko na ta umano ti followers kan views mo iti social media. Oh, siga ka itimot pare. Kita kan samot kan pare. Ang tamot ba set? Umdas nga igatang iti kape. Ay, tama. Bilibakan ka. Makaliwliwa kami nagiti ipopos mo. Iso ti kayat nagiti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Gabuta inawis na kamang rugi. Un pare. Iso itultuloy mo rin tarinog yan. Masigurado. Dakil ti maitulong ti panag-vlog mo iti pamilya. Agyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan ti napalabas, manipo di tinangrugi ka nga vlog. Kumitkita ka mo tayo. Uwan nga ron tata. Kinapod no na, jak mo't expectarin nga agbum ti vlog ko. Yala, itultuloy mo na ita para iti pamilya. Agyamanak iti encouragement yo tata. Awan na yaman na Barao. I am your number 1 fan. Agyamanak, tata. Naimbag ka pa'y. Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di mat, saan mat? Buy-buyak dagiti pupus mo.
Ay, ikanak man ito idea. Idea? Day talaga ayam. Umay kanto ije balay kabsat. Ikan ka iti idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kabsat ah. Awan anyaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kabsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumutin nga daw nga awan in-upload ko. Gaputa, awan magkangarod idea ko. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Ah? Suportaran ka, kabsat. Ni, aldawan lakay. Di ka kadima pa nagtrabaho ita? Ay, saan ba kayo? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka kini Tata Pedre nga saan ka mapan ijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng, awan parikot. Ikatinak ikatinak. Ha? Norarigan kat saan nakasapulan nga agtrabaho akpay kenkwana. Sobrang tikit kita iti panagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay? Rumbang lang agpakumbaba kalata. Oho. Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, kanya litang ibagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, nasken nga agpakumbaba kalata. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataom. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay, at iti mang ibagbaga alimas tog kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no dwati nang ibaga kanyak. Apay ka na ba kahit? At dapay ko nagkuna kanyak. Asinong batan na kano ni Pedreng gapula ang tainungtan na. Tasaan kano ang nagpakada asan ngagtrabaho. Anya? Jak ninamnama ngagbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo na binaliwan ti kwarta ti kinatao na. Una yan ni Carlo. Sana nasaya at kas niya nga raramidan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mangagpaituray tan yaman na kinabaknang. Napanak na ki birthday di Rabi, jayan ni pare Gary. Di ka pati may pare? Sige di mait. Among matadya kon umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na, numapanang iti pasken. Mapan lang makipangan. Oh, sana rin. Anya? No kayat ko timangan pare. Di mapanak langin gumatang tasya kung taglutaw. Kabalak mati gumatang iti anyaman aklas iti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man wano anyaman dita agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman na pasken. Ulitek pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang ka mo gaya mo ni tibarualugan mo, Carlo. Una na. No ti panagkunayo ket saan ko akabailan ti gumatang tilugan. Ay, nagbidot kayo. Ha? Uray manualugan ah. Kabalak agatangan. Na, apay ngaya kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamata kasta, abarok? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita itikas kada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigod nga muna pa'y tagpakumbaba. Uli nga ron bakit? Saan pa yun ang makasarita ay tinasayaat? Jak magustuhan ti ugali na ita. I-unfollow man langan. Jak kaya't ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak. Hindi na minsan pa nga aldaw nga inyan falawk. Nasairak kami, iti panagsasaw na. Hindi na minsan na nagsabat kami. Una yun, Dayjay, Carlo. Nag-vlog lang ang namin pinsan mo na nagbaliw ti ugali na. Limastog na runay. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadlig may. Kurang nalagan nga ibaga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Baybay amon, lakay. Sapay kumaata makaamiris tumot laang. Imbag ta nagsabat na, kabsat. Chatak at chat kan ka, ngam di ka mat-agrep-reply. Amumot tayo na busy ka kanayon. Awan panawan ko nga reply. Nang runa, no saan mat nga importante. Anya? Anya, ti chat mo kanya. Kwa, adala ang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo.
Unay kamutay. Awan na. Jak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititod mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidem lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamot akas taa? Adulakid nga bagbagam. Imbagak lang aro na jak ka sa pulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la si ka. Ken may sa kabaylak kag bayad. Saan ko apagtatak ko nang dagita? Kung naklakit din mo siya klang tinagaramidan ni Pare Carlo iti kasta, naramid na paigayam kit ka. Katuan, urayak lang na bainan iti kastingin bagana. Hawanan na talaga. Namimpinsan na nagbaliw ni Carlo. Sipod ng rugi nga vlog. Wen nga rod, di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamot na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam kumakin ko na, parang agnakam. Bay amon, addan tulat tamot andaw na makapasair itirik na. Nagkakwarta lang gapo iti vlogging kat limas tumutin. Kung nga ron, nagngatumot ti pa nagkitkita na iti bagina. Adun ti tattao at tinagtagibasit na. Iso apan sinam ka diti page na. Bumababa ti views na. Kasta? Wen, nakitak idi na minsan nga aldaw. Sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Oh, apay akas na tilangam. Kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aron nga aburido ako, damagan pa lang. Apay aya. Bungas basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuy-buy iti vlog ko. Kanak sayan pa iti followers ko. Katanya pa'y latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim, talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngay nga follow, dakan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam, jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigod na kastakot? Ha? Nagbaliw ka laang idi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang kanyak no bumabati views mo. Barang mangrik na kamot, Carlo. Oh, si kamot gayam, kabsat Carlo. Itaman pa nga imay ka dito balay. Uwan kapsat. Imayak, tada na patag nga ibagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isa-usawang ko. Naglablabas sakit pa nagsasahok. Iso nga mo ka nasahir ko tiriknam. Nasaya ata na panunot mo dahit na. Naamiris ko amin na bidot. Kan panaglablabas. Dagiti imbagbagak ide. Bimabapay kid din ti views ko. Kan makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid ti bashers ko. Ado ti agkum-comment. Iti sana nasayahat kontra kanyak. Agam, amok aga po dayta iti sana nasayahat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dahit na. Amo dagiti followers mo ti saan anasayaat nga aramidam iti padam at tao. Yung nasayaat, tanaamiris mo ti panaglablabas mo. Uwan kabsat. Naamiris ko amin dagita. Kat nakasaganak nga agbalew para iti pamilyak. Dahito, iti tandaanam, Carlo. Tata, Sa kubayan ang rugi kay ti panag-vlog mo. Napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing dahi ta para kan ka. Nagro na ti pamilyam. Banag, asa narumbang ay panakil. Wano aramata mangibabay ti pada matao. ha? Ti panagbalin asikat. Saan kumaan lumakil ti ulaw. Kung saan ang umato ti panagkita na ti bagina. Rumbang, ang napakumbabalata. Pakawanan nak tata. Aklunak ka nagbidotak. Aklunak. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugalik. Nasayat, Lukasta. Kahit sapel ako ba, tasaan mo nga aramidan lagi ti banag apakasairan tirik na ti sabali at tao. Ikarik tata. Agbalbaliw akon. Uray dagiti sigud agagayam ko. Kat likliklikan takon gapo iti ugalik. Mala. Adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan ang na ita, baraw. Yamanam tanyaman a bendisyon asumang bay iti biyag mo.
Di mo aramatan day ta amang tagibasi titipada matao. Tawan tinasayat ngayt den ti kinapangas ken kinapalangguad. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless! Biyag ti tao. Kurang day 20 yu akwartak nanang. Anya, kurangan pa'y laday ta. Ito yan at. Inayon mo iti kwartam. Thank you, tatang. Iso love na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Ngala, mapan ka nga rudan anak. Tama nga numaladaw ka. O sige, mapanak nga ro din, tatang. Nanang. Andring, spoiled damat launay ti anak na. Mairwam iti dakkel a kwarta, gapo iti aramidam. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti panangipatid ko ken kuana ti aramidag. Wen ngam saan nga ta ma-spoiled launay ni Vina, gapo kan ka lakay. Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagundawayan ti ginasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay ko mata di naktulukuan. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat sikalati ayayatek. Sikati kayat kong asawaan. Kasanon nagsikukak. Agsikog ka lata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wana, takdiran ta, Vina. Ay, Mayat kit di Tapno adan pang tenglakkan ka. Napintas ka, Vina. Kinapudno na mabutbutang nga. Ang mga naisukat na. awan tirong ba nga pagbutngam. Tasi kalaang ti ay ayatak. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat, Vina. Nag-research siya kay library, nanang. Sigurado ka? Uwan, nanang. Ala, sumrakan. Ganda ni inal daw ang marabyan ka. Maudin da ito'y apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ha? Didak pa'y mawawatan man. Vina, mabit lang! Di na kun inkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanak anak. Ha? Apay ayam pa kay? Adda atap ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinat-atapang mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka di akas ta? Sa bali nga rod parparit na kanya. Dakkel, ti panagtalag ko iti anak ta. Nagkari, adi pala makinumnobyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam tagpaiso kanyak, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Agpudno ka kunak man. Anya kumangay tipudnog katawan mo't. Saanak mo't amasikog. Oh, aglangan ka iti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tadda pa pananta. Makitam, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka. Sorry, nanang. Asino ti ama ti sikog mo? Ekwa. Jay may sa akaadalak, nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamatan, Vina, anak ko. Sorry, nanang. Nagayatak laang mat. Ubing ka unay, anak ko. Di ka na nagpampanunot matan. Saan da kami kumapagsinaan iti boyfriend ko, nanang? Ay, ayatak tinobyo. Ubing pa'y Davi na kan Alfie, tapno pag-asawaan tayo ida. Uwan nga raw na. Gamang kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagadalan tayo pa ida, kat intun makaturpos da, sa tayo ito ida pagkasaran. Agam kasanon ti anak to, kapsat. Masikugan.
Kasano nga ro da makalpas da iti panagadal da. Nagdanadan. Malaman. Kaya namang ano agsasarunon to dagiti anak da nagdanada. Ha? Hanggang... Lakay, di mon ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mi. Ngamdenggan tayo kung manuan niya mo timako na dagiti upin. Nanang, tatang, jak kayat nga agsina kami iti nobyo. Ura siya. Isuha please, tatang. Agdan na kami ka ni Vina. Saan nga ro da mabalin? Apay di ka makaawat, Alfie. Basta, kahit kung agdan na kami ka ni Vina. Saan na mabalin ko na? Di mo ipilit ti kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina! Awan mati anak ko dito silid na. Nakalukat ti cabinet na. Awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak tayo ti silid na. Anya? Napananangay? Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Anya? Kabsat, adda ka dito iti anak ko. Awanin dagiti kawus na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Awan dito'y kapsat. Nukas na pati ti anak mo nagtalaw man. Ay, wan, kat amok, no dito iti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami iti asawa. Kasangsangpot mila ng sapol kan kuha nang awan na sapulan may. Kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog ng tumot ngamin ti anak ko. Kabsat, saan kumamat akas ta ti panagsasaom? Awan kumamat ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti uping. Basta basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog na ti anak ko. Bastos na dya tao ah. Ala, baybay amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan talakay. Dito'y ti numero ti balay. Ala, agtok-toktan. Adda kumati anak ta dito eh. Anak ko, agyaman akta nakita dakan. Agawid tayon. Nanang, jak kayat ti agawid. Naragsak kami ka ni Alfie dito eh. Isa palubusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo niti pag-abangan nyo. Tas sumapul tayo tinapimpinta sa pagnaadat nyo. Ha? Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamot ng ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Itugtam ti kayat da. Ta narigrigat no pagsinaan tayo da. Ang mga no agaramid na pa itidakas. O alavi na. Ibagam ka niya Alfie. Ta pumanaw kayo nito'y. Magsapol tayo iti sa balya pagnaanan nyo. Talo ije balay. Sigurado ariribukan na kayo ti inan niya Alfie. Iso nga aglemang kayo anak ko. Tigunam, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tatang? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinubyam. Ha? Agawitan! Jak kayat? No di mo kaya ti agawid, isardeng kong timangtad iti allowance mo. Agsardeng kamutan nga eskwela. Anya? Isong agpili ka. Ni Vina, wano adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kat kasanungay. Saan kan nga agiskwela? Kapilitan Tadinak mo tin ikan ni tatang iti kwartak apagadal ko. Sapay masadsadutak mo din nga agiskwela. Agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagrigat. Marigrigatan akon. Makapasadot na talaga. Masadot ako nga agiskwela, tatang. Nagrigat mo ti agiskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon. Nabannuga kon. Jakon mayulo ti agiskwela. Anya? Tagay saan na kayat ni Vina at agiskwela. Sikat ipagtuluyan mi nga agadal, Alfie. Agpaiso, tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Uwan, tatang. Ikarik.
Di nakmat nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no, gapo iti inaramid ko. Bayan, nakaminti mang paadalkin ka. Alfie, agpa-share tayo man mo't iti anak ta. Agrivyo ak ita. Pasensya ata busy ak. Amumat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam ko mamat Syakla ka na yun nun ti mga awat kan ka. Mansyakon, nabanuga kon. Papanam, kat graduation di asawam ita, Vina. Ada importante apapanak nanang. Diyak baka daray ti graduation na. Anya? Ikuyog yun ti anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na. Ada importante apapanak. Kablawan na ka, Baro. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agamanak, nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kwa, adda na panan na, Baro. Hello, Vina. Ayan mo, agawid ka kuman. Ur-urayan da kadagiti agamam. Agawid ak tulang no pimanaw ni Alfie di Tabalay, nanang. Anya ka din day tangay bagbagaman ako. Saan ko ngay ayatan ni Alfie? Adan sa bali ngay ayatak. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryukin ni Alfie? Ngam apay akas tamit ti bagbagam. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yo. Kat anak milata Basta agawid ak tunawanan ni Alfie di Tabalay. Kat ikuyog kung tumutan nga agawid di tatilalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga ayat iti Jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin kararamidan. Pinagandal min ni Alfie tapno maadaan iti trabaho. Kat ada pang biyag na kada kayo iti anak mo. Ngam kastakit din kararamidan. Jak nga ruday ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasar kayon kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo ti panagkasaryaw. Manjak, ni Michael ti pakikasara. Olya. Awan mabalin ko. No talaga di na kung kaya't ti anak niyo. Nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin nga idaldal ti bagikan ko ana. No di na kung kaya't. Basol ko matit di. Ngamin. Nagkurang ang iti panahon ko ana. Hindi ka dadalakpay. Saan nga umdas arason day ta? Talagakit di asaan nga pampanunot day dyan na anak ni. Di nala pampanunutan ti anak na ang maapektan. No pa'y kasta nanang. Jaklat abay bayan ti anak ko. Numanugot kayo. Alag ti anak ni. Pagsaritaan nyo ana imbagday takin ni Vina, Baro. Di mo mabalin nga alaan ti anak ta, Alfie. Agtalin na iti poder ko ni baby. Agpakpakasya kiti maudi akong daway. Barang agbaliw pa iti panggedang mo. Urnusan ta kumati amin kadata. Awanan ti rumbang ornusan ta, Alfie. Tanupilitok ti agsublikan ka. Saan tamot lang agbalin ang naragsak. Iso ala dingitak. Anyat plano yo anwa Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Uwan tata, ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga ruden, ti kasaryo. Diyak kaya ti kada ti anak mo ni ti balay, Vina. Anya? Kunak man no kunam nga ibilang maapod no nga anak mo. Kunak lang na jay. Ngam jak pagan ano ti anak mo. Tas saan mo ta nagtaon kanyak? Anya? Ibagam ka na ng kantatang mo. Taiwanan ta ti anak mo. Walo saan? Itad mo iti pundo nga amana. Kaili ko ti anak ko. Basit pa'y una ama isina kanyak. Diyak kaya't amaya dayo iti sidong ko. Makamu ka. Basta di mo namnamaan ama ipatig ko ta anak mo. Tas saan ang nagtaon kanyak? Michael, kaasi ti anak ko iti bangir asilid. Maikawa ama isina kanyak iti pagturugan.
May mayat mo't lang no may sinan kan ka iti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kaasing agsangsangit. May ruwam to kunak mo. May kakit eh. Tapno maadan tamad tan iti anak. Jay anak ko. Sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kasawam? Agpili ka. Tano pilyam ti anak mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Kumusta ti panagdenayo iti asawam, Vina? Mayat-mat, tatang. Mayat ko nam ngam apaya naliday ka. Kung apaya kimutong ka, anak ka. Tatang, Ada problema? masyanak iti anak ko, tatang. Ngamin, saan ang maibilang ni Michael kaspudno nga anak? Kanayon na abugkawan. Iso akabutang ti anak ko. Aniya. Daytan ti ibagbagakken ka. No kastamot lang, alaan milangan ti apo kumi. Pag naudam dito yan. Dua kami iti anak kong agnag dito'y tatang. Tapanawa kon ni Michael. Anya, Sina akon. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Gapoy ti aramidan na iti anak ko. Naing pag-oras mo, Vina. Umay ko masarong karan ti anak ta. Ala, sumarag ka, Alfie. Nasaya at mataimay ka. Nadamag ko ngamin ti kadayo dito ay. Iso ngay mayak. Mabit lang, ha? Ayabak ti anak ta. Mapana ko, Vina. Kat atoy, mangtudak iti suporta para iti anak ta. Agyaman, nak. Di ka madanagan. Tadyak agliway amang tid iti suporta para iti anak ta. Kenwan kaya, itid ko ti invitation card para iti masungad a kasarmi iti nobyak. No kasta? Agkasarkan? Wen, kat maawis kayo kadananang kantatang mo. Kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Alfie. Agyaman na, Vina. No maminsan, adalat ta dagiti bidot wano kam mali a desisyon, a maiwayat tayo iti biag tayo. Nga madalat tamet ti maita dagundaway kada tayo, tapno ilintag tayo ti anyaman, a nagbiddutan tayo. Alagagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Anya ka matan, Willie. May salatawan tinapalabas manipod nagkasarta. Ngamitakas ti taramidam kanya. Paawanan na ko, Sandra, bakit? Jack mo tinggagara day, Jay. Anya, amom ka di day tangay bagbagam. Jack mo tinggagara, pasakitan tirek nam kahit. Wanan kakit di dibain. Kay basan tinaramid mo ang nagbabae. Ibagam ti kasta. Apay, anyat pagkit kita am kanyak. Awan na muna. Saan matakas ta, Sandra? Awan pusom. Managing bubukod kakit di. Bagim lang ti pampanunutam. Di mo amo panunutan ti pakasaktan tirik na ti asawam. Nagsakit na talaga panunutan, Duray. May sala ang atawan tinapalabas. Manipod nagkasar kami. Ngamita, namwak nga agsinsin-narak dagayam ka ni Alice si Jaili. Ay, unay mata ni pare Willie. Hindi na ka man la pinanunot nga asawa na. Uwan nga rod. Nagdagsan ti barukong ko amang pampanunot asa anak nga umdas para kan kwa na. Iso ang nagbabae. Pakawanam latan. Parang agbalbaliw. Dako namet ang nag-promise asaanan nga ulitin. Duray. Ang no, aramidan ng tumanan.
Ay! Ikam kiti iti pagnakman na. Wana, ika ka talaga iti pagnakman na ulitin na tinaramid na. Hello, Clarice, kanakan, nakaawag ka mat. Wen, auntie. Apay, kasla napuyatan ka, agsuysuyab ka mat. Saan lang akasla? Talaga na po yata nak, auntie. Nanya kumamot ti pakapuyatam ngay. Napuyata na, gapoy ti panagapapadaman ng Sandra kan Bayaw Willie. Ha, apay, anyat nagapaan da, itaman pay. DJ man ngamin abayaw ko. Saan ama kontento kanimanang ko? Nagbabae ti awanan bain. Anya, ay unay matanday ta bayaw mo. Apay, gwapo ayamo ni bayaw mo. Saan mat akas ta unay ti kinagwapo na? Ang amo mat tanita panawan, uray awan itsura na, maarami dalat na tag babae. Sa bagay mat kiti Mala, sapay kumangarod tag balbaliwan ni bayaw mo. Itatanaamwanan ni manang mo ti inaramid na. Sapay la kumaa, auntie. Nakaluto akon manang Sandra, mangantayon. Manumaton nga aldaw akaslawan ganas mo amangan. Amangan wa niya pa'y ti mapasamak ken kay ti kasta nga aramidem. Ayabam nga rodan ni manong maawili. Sa dino ka ti ayan na. Aday jayan tilugan na, madama ti repair na ading ko. O sige, umuna ka na di kusina manang. Ayabak ni bayaw tamangantayon. Agyaman ako na ipakait. Gapot tamarik na kanapakawan na kon. Ay, nasakit tirik nakgapo iti inaramid mo kanyak. Ngam gaputan na laos ti panagayat ko kan ka. Napakawan ka. Ikarik, iti ka ano man. Saan ko nga ulitin pa'y. Naamiris ko, bidot ko dahi dyan nga naramid ko. Ay, ayatan ka unay-unay. Nasulisugak lang iti dahi dyan nga alis. Ngam, kasi tinakunak. Iti ka ano man, sana na maulit pa'y. ay, nasayaat nga ron no kasta. Katsapay la ko mga ron, tanapudno ka iti dahi nga imbagam. Madlaw ko kasla nagmeti pa nag-is-isa mo ita, Sandra. Si kakit dimat, tila madmadlaw mo. Sigurado, okay na kayo ng asawa mo. Wen, duray, pinakawan kon, nga oray nasakit lata tirik na. Kasaka di? Katawan pakawan ng lata. Andan to latamit ati gundaway, ama punas dahi sa sakit tirik nam. Normal day ta asawam kat nga rodjay tao. Ay, Sapay la kuma, agbalbaliwan ti asawam. Anya ti kunam pare. Aging kayo ta katagsarsara kayo pa lang ka ni Alice itilimad. Hapuan pare. Hanggang pa nga si ma. Di mo kumamat ibagbagay ti sa balay ha. Wala kan pare. Diyan mo ka. Tiyan mo ni bagat mo kat nagbalbaliw kan. Hanggang saan pa'y gayam. Kahit ko nagbalbaliw pare. Jakmat ka ba alan aliklikan ni Alice? Ngamin, isutid damo ng ayat ko. Sakbaya nagkalay sa kami ka ni Sandra. Diyan mo nun niya tibagakan ka pare. Panunutam ko mamat asawa ma. Inikan na kalangarutan iti kung daway ngagbalbaliw. Kan napakawan na ka. Ang aramidam matlata. Di napatag. Saan na nga mo pare? Nasam ka talaga iti babay. Sipon pa'y. Aklo na pare. Gapo iti kinaasam ko iti babay. Agusto akpekit din ka ni Clarice. Anya? Sino man na Clarice na ita? Diyay ipag ko Kabsat ni Sandra. Nagsiksing amin. Nagpigsa ti apil na. Iso adjak malapdan ti bagik nga gusto kon ko na. Unay kamatan pare. Diyan mo. Huwag pampanunot ka pa lang. Wano saanan. Masigurado nga agdigos ni Clarice inton madamtama. Iso nga ikargak da ito cellphone ko dito banyo. Lingdak. Tapno saan na madlaw. Alaak man iti video na. Nagkana siya na biyak. Awanan kay tibay na lalaki. Bastos
Clarice, pangasim, gusto ko man. No saan anatan nag-cellphone? Jak pa mo akas na tiyan aramidam. Una yun day taki na demonyo ti panunot mo. Bilang ka manong ko, ngam kastakit din tiyan aramidam kanya. Pakawanan ako jaking kagaratay jay. Idi pala hangkat nakarik na iti ayat kan ka. Iso naramid ko rin jay. Awanan kay ti ba? Sige, tungpal nakaginggat mo maka. Basta pangasim ha. Di mo ko man ibaga kay Sandra. Ngamin, sigurado pagtalawon nak day jay. Anya, saan ko nga ibaga iti kabsat ko kunam? Bastos ka! Saan ka may kari iti kabsat ko? Awanan kay tibain. Ulbod ka, Clarice! Anya, siyak pa iti ulbod. Kan siyak tawanan ba in manang? Naglaing ka nga garami diti istorya. Amok kan mariknak anapud no ti panagbalbaliw ti asawa. Ngamita, yaramidam iti istorya. Manang, sa anak nga gararami diti istorya. Puno matibagbagag. Kan may sa, awan panggap ko nga garami diti istorya. Tapno lang dadaalag ti relasyon yung agasawa. Naglaing kan? No ti panagkunangkat si kati kanunungak. Gaputa si kati kabsat ko. Nagbidot ka. Iso pumanaw ka diti balay. Anya? Pumanaw ka kat di kan agsubsuglipay. Manang, panunutam kumamat nga kabsat na. Ngapsyak ti papanawam. Saan nasayat nga asawa ni Manong Willie? Di mo man pagsawan ta asawa kiti kasta. Gaputa nagbalbaliwan ni Willie. Ala, pumanaw kan! Ay, jak amuno niya ti ibagakan ka, mare. Duray. Kinasalitam ko maidaan nakasango adwa. Sana ti kabsat mo lang ti pinagpapasam iti pungtot mo. Kabsat mo ni Clarice ng pinagtalaw mo. Ay, di ka ko mamasay riti ibagak Damag ko nga agsinsinaraklata nila kay mo ni Alice. Ha? Agsinsinararak da ka no iji ili. Saan lang amay sa tinakaibaga kanyak iti dayt na. Ay, nagado. Uray ni Ben. Iso ti kunana dayt ta kanyak. Anya? Iso, posible na aramid na tikas na iti kabsat mo. Gaputa na asam iti babae ni Willie. Di na siguro nalapdan tirik nana. Iso ana aramid na tikas jay. Nga alaan iti video ti kabsat mo. Kabayatan ti panagdigos na. May sakamat. Agayam ta. Imbes sa tulungan nak ng kastakit din ti bagbagam. Unay kamatan. Awampay na sayaat mo't. Anya? Malag nagkan dito'y balay. No pinagtalaw na kagaya man ti kabsat mo kanakan. Agyaman ako na kada kayo, auntie. Mala, huston day tapan nagsangsangit mo, Clarice. Mangan kakit di kag bisbisin, wan. Diyak pa'y mabisin, auntie. Agyaman akan ka, ha? Noawan kayo. Diyak mo no sa dino ti papanag. Gaputa pulos mata dino kon mapakawan ni manang ko. Talaga gimura kanya ako. Awan ang yaman na. Awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo. Hagsardang aksapay na nga agadal. Anya? Diyak ka bala na pagadalan ti bagiik. Ngamin, awan matan ti kabsat ko at tumulong kanya. Ay, di ka sumardeng. Tasyak ti makamukan ka. Tumulong ka mang paadal ka kaanakan. Anya ka din dito mararamidem. Tunggal agawid kay ti malam na bartek ka. Anyan ti parikot mo. Saan ko mo daw dawatan kan kati kwarta ngay gatgatang ko iti ara ka? Anya? Unay matan na itang awgalim. Pumanaw ka man iti sangwanak ta mga numatungpa ka. Pumudpudot ti ulok tunggal makikita ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka takasta ka matan. Saan kan ngay ayaten iso akas tuyak? Mawatam! Anya? Sipot pa'y, awan ayat anariknakan ka. Napilitan aklang anang ikalaysakan ka. Ngem saan ka nga ay ayatan? Ngamin, aging gaita, ni Alice pa'y lang tada iti puso kan panunot ko. Kalpasan ti amin ang nagbasulam kanyak. Pinakawan ka ng kasta ti bagamita. Aglablabas kan!
No ti panagkunam ket itulok kulat ta na tungtung panak. Nagbidot ka. Ne. Apay day tarupam kumare? Nanano ka? Ko, Gimisit mo taglawlaw ti matam. Jakon maanusan tararamidan ni Willie kanyak, Ben. Ha? Kanayon na kapag papasan iti pungtot na tunggal mabartek. Kanayon na kasto'y tararamidan na kanyak. Iso kasto'y matan tinagbanagak. Ay na mare. Ti kasayatan nga ramidam sinamon ni Willie. Siya kung timang ipagbagakan ka. Agkumpare kami. Iso nga amok amin dagiti ramidam na. Ibagakan ka. Di na ko makagura. Uray ladwa ti babae nila kay mo. Malaksid ka ni Alice. At dapay ni Marjay. Alice? Kan may sa Jay naramid ni Willie iti kabsat mo. Apanggap na nga alaan iti video. Kabayatan ti panagdigos na. Pudno day Jay. Anya? Nakunak daytan. Kaputain namin na matlang kanyak. Nabayagan na pang panggapag nga ibaga kumakan ka, mare. Ngayon dito mo tagranra na. Ay, nakakaasi Jay kabsat mo. Pinagtalaw mulatan nga awan mo't basol na. Anya? Iso nga itatanam mo amon. Agpanunod ka na yung bagmare, wan. Napatpatag di kabsat mo. Ngam di babaero nga asawam. Di na ka mura di nga ipatag. Nakaululi magkamanen, Clarice, kaanakan. Ha? Ay, kuha ate. Pampanunotag lang amin ni Manang kuha Sandra. No, kumusta nga tamat din? Ay, Kumusta na nga tamat din iti asawan ha? Kayat ko kumati sumarong ka rin balayda. Nga panagkunakat sanak pa'y napakawan. mala, di mon panunutan dayta. Dikit di pa nagadal mo ti panunutam. Saan mo apilitan ni Manang mo apakawanan na ka? No saan pa'y nga ita? Ang mga nadantul at tamat, ah? Kailiw ko matan ti kabsat ko, ante. Nga kaslasaan ang mailiw kanyak. Ngamin, manumatan na bulan tinapalabas. Ngam dinak man labinirok. Sa pulan na kantulat taday jay, kung naktumad kan ka. Basta ti panunutam, ti panagadal mo pa'y laang. Awanan kay ti pain, Willie. Talaga nga iti uray ka anuman saan kan ngagbalbaliw. Anya dito nga ipagpagamon? Di ka naging didi. Amok amin ang dagiti limlimad mo kanyak. Anya? Agasam day ta. Kunak no ni Alice lang ti babaim. Nga madapay kaya magnagan iti Margie. Anya? Apay, asinot na kay baga iti dayta ken. Sana na masapul pa mamam na asino tinakaybaga kanyak. Agsina talangan. Total, awan mo't anak ta. Iso na lakalaang para kadatatag sina. Anya? Syakti ka rito iti sina? Ay, wala! Day talagayam, iti pa'y lakuma ah. Anya? No adaman ba nagapagbababawiyak aging ka ita? Iso ti panangikalaisakan ka, tandaan am dayta. Gapula ang iti kinababairom, may bagamon ti kasta kanyak. Sige, agsinatan! Pumanaw kan kat saan ka nagsubsublipay. Agdadan na kayon kadagiti babaim. Total, dayta ti kayat mo. Nawayakan! Nabanugak mata na mga awat kan ka. Okay, fine. Kung naklakit din no asino ti bisitak. Nakayumat gaya, Manang. Ading ko. Manang, apayakas tamat ng tilangam. Okay, aklang ading. Imayak gaputa kayat kakasarita. Pakawanan na ko ma. Gapu iti pa ng papanaw ko kan kaidi. Awanan day jay, Manang. Kan maysan, napakawan kan. Maawatak matirik nam. Gaputa asawam kat nga rod ni Manong Willie. Pakawanan na ka. Pagbababaw yak ti naramid ko. Jaklaim pagarup. Timat gayam asawak ti dakas. Sana si ka. Ha? Isutiin saksakit ko. Jak pinanunot nga agkabsat ta. Napatpatag kagayam akabsat ko. Ngam di asawak. Husto kay ti day tangay bagam, Manang. Gaputa ti agas tawak at mabalin nga agsina.
Ngam ti agkabsat. Uray mamin ano nga agapa. Agkabsat lata. Awat sa bali nga agtinulong kan agsin nakit. No saan adata. Ay na, pakawanan na kaading ko. Sapay la ko mataikan nakpa iti gundaway ang bumawi kan ka. Ado tinagkurangak, isaasul nitak dagita. Mana. Agawitan ni Jebalay, kat iti ka ano man, saan ka napapanawan pa'y? Ti kabsat tayo latta nga ure, at saan na pagkikinaawatan. Alaga gayam di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo amin. Biyag, ti tao. Leia, ingkag purchase no malam tani. Naibusan dagiti tagilako tayo. Dagasan na kanto ni uncle mo no malpas ka. Wen auntie, Agilista ka nga rudan ka dagiti gatagam tapno awan malipatam. Jay itlog, ingkanto mangalay jay bangir a pwesto tanalakla ka ijay. Mangala kanto pa iti bagas ken Diyos, ha? Di mo liplipatan, ta iso ti mabili ita. wen auntie, tandaan nak amin, kan nakalista pa yan. Maala nga rud. I-text mo to ni uncle mo no dandani ka malpas. Tapno adda ka dua mamang bagkat ka dagiti purchase am. Wen auntie, o sige, mapanak nga roden, tapno makasubli ka dagos. Na-i-display ka din dagiti pinurchase mo, Leia. Adapay na bati abasit auntie. Husto pa'y laday ta. Bilangam tinapaglakwam ta isarramon ti store. Agalas Jesan, enton bigat tumanan. Wen auntie! Ay, makabandog matikas to eh. Nujak la pampanunutin at tultulungan da ni manong ko. Babaan ti libre a panagyan na dito'y balay da auntie. Nabayag ko man ang nagsapulak iti nasaysaya at pagtrabahuan. Ay, jadaktakal ko mabasit ti sweldo. Tapno makaurunungak mat. Tapno danto ko mapagadal ko. Hanggang, sana bale. Mamati ak nga danto mo tinasaya at mapasama kiti biyag ko. Agawa akitin. Tapno makainanaak matan. Anya day chayan. Lumani bagmatan jay kay dita baba. Ay, anyamatan. Alas 5 pa'y lang iti parbangon. Ang kaslariri ang daman ti taon. Nasipngat pa'y lang ijerwar. Bumangon nakmanlangan. Nakagluto. Taos tonto na makaawit ni Manong agapoy ti duty na. Kat makapangan pa'y sakbay ang maturog. Lia, inlukat ko dyan store. Pakikit-kitan ton kabayatan ti panaglutom, ah? Wan, Uncle! Sige. Sapay ko na kung agdigosak na malpasak ang makaluto. Wow! Ado tinaglakwak ita. Ay, sigurado, nalawa man ang tiisam ni auntie no makita na ti koleksyon. Ni Mercy agayim ko ti umawag. Hello, friend? Hello, Leia. Anya ka matan. Nakaupat ako nawagan ka. Ngam apay nga italasong bata. Ay, pasensya kan, friend. Kalkalpas ko ngamin ang nagdigos. Tsak nang nagtiawag mo. Okay. Ay, gayam. Kayat mo ka dito abroad. Jacob sa tibos ko. Agbirbirok iti kadwa na amang bantay dyan akda. Dakkel ka no ti sweldo. Basta maasikaso na imbag jobing. Ay, kayat ko friend. Ngam, awampay mo't passport ko. Kut amangan no rush mo't dayta. Saan? Taimbagak mo't ngawan pa'y passport mo. Kat uwiling da ka no ba't nga aguray. Kasta ka di. Ay, sige. Rugyak nga ron nga si kasuan ti mangalay ti passport ko no bigat. Diyak pala ibagbaga kada auntie. Uray tatalo abulan ana urnong titangdan ko kadakwada. Umdas mat siguron day diya gastusak. Anya nga iti rason mo kada auntie kan uncle mo.
Ibagaklatan ang day off ak. Kan mapanak gumatang iti personal agamit ko. Uray ta itaak lang ag day off. Palubusan takmat siguro. Sige nga ron, friend. Baliwan tanto man ang tiyag sarita. Bye! Bye, friend! Ay na, nagado ti tao. Imbaglakit din ta intulok na ti walk-in nga aplikante. Ano sa kunda aguray? Tapno malpas kumatlang itati biometrics. Ni, siyak matgaya man ti next ma verify ti papeles na. Madlaya, masapol ayapan mo ti papeles mo di munisipyo. Ta ipa-clerical error mo. Ta di apelyedo ni nanang mo idibalasang. Katsan nga match dito yung birth certificate mo. Ha? Ay, kasta ka di. Apay nga ta. Kadya nang i-register kan ka ati nagkamali. Iso ngayon ka ipasimpa. Tapno makala ka ti passport mo, okay? Ay, sige, sir. Thank you. Ay, awanan. Next! Diyak masangbot no mapanak pala di munisipyo. Sapay traffic. Agawid akit din. Hadakan, Leia. Ingka magana no di ka pay nangan, tasublatan nakagbantay dito store. Wananti, uriin kay aginanan, ta siya kung tagbantay. Mga laktulatan iti kanag no mabisinak, dito yak istora manganan. Mala, sikat ti baka mo. Inakpay nga ron agsagana, tadalakad ko. O sige, auntie. Leia, agawid na kita tayo naksarong karandananang kanda kiti kakabsat ta. Apay, awan trabaho mi manong. Nag-resign ako, tas imang puton dya visa. Inak umili pa'y kadananang sakbay ti flight ko. Ay, kasta aya. Pakitid mo tuman nga ron kaninanang dito akwarta. Ha? So, paya gastusan da ije balay. Usarak ko mamangalay ti passport nga. At damit problema di birth certificate ko. Ituloy kong tulat atag-apply no makaurnungak ton. Nala, di kagda na gading. Tano makaurno nga. Tulungan kan mga abroad. Ay na, agyaman ak manong. Ikumusta nak tulangan ka ni nanang. Wen, ala, inakaro din ading ka. Tap na masangbot ko ti last trip nga agawid ije probinsya tayaw. Agmano ak nanang. Ay na. Kumusta ka ngay? Pasensya kailangan, no itaklaan na kaawid. Agarup 5 bulan mutan, manipod na udi apa nagawid ko. Maawata ka na ko. Numan pa isan ka makaawid. Agsang pumalat na ti kwarta nga ipaw-paw itmaw. Kastamot na ni ading maw. Tamanipod na tay ti amayaw. Da kayo na dwa tinagbali na katulunga ka mangisaksaka di ti panagbiag tayaw. Katagyaman na kiti apo. Tanadaan na kiti anak kakaskada kayo. Nakasingsingpot kayong anak ko. Ala ni nanang. Di da kayo mabalin na baybayan. Ayaw gayam. Umadanin di flight ko. No makaurnungak, ipaw-it kunto. Ta ipatarima nyo to'y barong-barong abalay tayo, ah? Ay na, anak ko, agyaman na ka talaga. Kat ikararag ko asapay ko matatarabayan na ka tinamarswa. Kat agbaligi ka itanyaman nga rapaap mo. Agyaman na nanang. Ay, ungayam. Ayan dagiti daddo makakabsat ko. Nangrugin ti eskwela da. Kat Sabado kan Domingo lang adada dito'y balay. Nagadayo mga minti mapagpag na. Iso pinag-dorm ko langan ida. No kasta, agmay-may sa kayo dito balay? Ay, amukon. Motor tulat tante umuna agatangan tayo. Tapno saanan nga agabang dagiti kakabsat ko. Kat adan to kadwayaw. Mala, sikati makam mo. Ay, kumusta gaya man daan ti kan uncle mo? Kan jay adem, kumusta matan? No umawag ngamin kat saan nga gistorya? May atlatamot Andalatamot may istoryada takurang mo ti may tultulong ko kadakwada nanang. Ano niya man ti mangmangagyo kadagiti kakabsat dante, baybayan nyo latan. Adan tumot aldaw, ada tayo ti makatulong kadakwada. Leia, nalpasan ti talo tawan na kontrata kay abroad. No kayat mo, ag-apply tayo jay Japan. Adam mo kapag iskwilaan ti Japanese language ija ili. No makapasata,
makapagtrabaho tantoy dya Japan. Ay na, sapay la kuma, friend. 6 years mo nga trabaho kada antem. Nagbabalat ta ti sahod mo. One pa day off mo. Kan all around ka pa. Wen nga rod, friend. Isungawan urnong ko ta nagbasit mo ti sweldo. Kasaritam to nga rod idan. Agpakada kan. Ibagam ti agpaiso kada kwada. Wen Mercy, kasaok niyan ti madamdama. Kat ibagak ti plano ta nga agiskwela. Sige, kat namnamak atak daram ti arapahap mo para itibagim. Saan ati kayat dalaang ti masursurot? Wen friend, kat agyaman akmanan. Auntie. Anyat ibagam, Leia. Napagnumuan mi iting kayim ko ani Mercy nga agiskwela kami iting Japanese language. Kat agpakada ako man. Anya? Asino nga itinamnamang agbantay dito istor? No agsasao ka, kasla na lakat agbirok iti kasukat mo. Adamat ni Insan Marie. Ure tawan trabaho na, auntie. Mabalin siguro nga isupay lang tagbantay kabayatan ti panagururay iti kasukat ko. Ay saan? Surwan nakit din nga antem. Kan maysa, agap-apply ti anak ko. Kasanun no makapasa iti interview na. Saan asika ti pakadadaalan ti plano na? Auntie. No kayat mo ti agiskwela, agbirok ka pa iti kasukat mo, ken isurum pa'y iti trabaho na dito isakbay a pumanaw ka. Wan, auntie. Rumwarak ko maitatag kita kami ka ni Mercy. Mala, sige. Basta di ka agbaybayag, taado ti aggatang iti malam. Leia, good news. Imanugot ni Sally amang sublat kan kang aglakoy gestor ni Antim. Agpasyudad ka no inton bigat. Awit nanto ti gargaret na. Ingkanto latan sabta ni paradahan ti bas. Ay na, maragsakan ak, friend. Kamaw dyanan na. Maaramid kunti kay kayat ko. Thank you, friend. Awan anyaman na. Ay, andan ti maestro tayo. Ay, wingag paiso. Intay di sango tapno may concentrate at agdengag. Ay, nagrigat mat kayam ti sao ti hapon. Oh, adawag mo, friend. Ha? Nangkal ko, friend. Sumbat ang biitan. Uray ta di pa mo't nang rugi ti klase. Hello, uncle. Di ka pa ilan nakababroad. Naglastukan. Nagadwa mi school ko. Ngam itakala sumumpat. Sorry, uncle. Busy ak ngamin. Nakalaslastukan. Di mo bagay ti umasinsaw. Tapalangkwat ka. Umawag ak to no madamdam, uncle. Tamang rugin ti klase mi. Bye. Ay, Agong ungat samat ni uncle mo. one friend. Gaputadyak na sungbatan adagos ti awag na itay. Limas tugak ka nun. Na, sobra matday tang asawa ti Antim. Nalabas mat yung agsasaw. Sana bali? Pumanawak to ni iji balay da antik, Mercy. Mala, paspasin siya amlat taidan, friend. Wan, nasanay akon. Kastamot lang ti trato da ni manong ko idi. Maawatan mi. Tamakipag nanaadla ang tikabsat ko kadakwada. No man pa'y tumultulong ni manong iti gasto si Jebalayda. Para lang iti makan kan bills. Adalat tamakunada si ka. Masansan pa nga istoryaan da kami kadag iti danduma akabagyan mi. Kat nagaalas ti bagbagada. Mala, lalaingan tangarod ti agadal iti sao ti hapon. Tapno may pasata ti interview. Dahito iti may sa awagas. Tapno makapanaw kan iti poder da Antim. Hello, Leia. Kablaawan ka. Naglaing ka talaga. Top student kan top choice na kakano dya employer anang interview kada tayo. Ha? Puno ka din ito, friend? Nakapasa? Wan. Adak dito yung office ita. Urayan kan tulat ta dito'y. Numalpas kayo dito orientation nyo. Nagbit kayo, Mat. Nalpas ka din ti orientation nyo? Wan, katay na. Nagado ti requirements. Apaman ang makasublita ijili tayo. Ipagnakmat tin dagiti ka sa pulak a papeles. Sali! Ayan ba?
Awamat ni Sally nga magbambantay dito, Istor. Ayan na nga tan. Pampanawan na gayam to'y Istor anak kalugat. Numatakawan to'y Istor. Dakas kanyak day dyan agbambantay. Lakay! Ayan mo! Nakitam ni Sally? Ha? Hawanan kayo itibain? Nagalasan suraan nyo atwa! Bakit ako marabyan ka ako naman? Ay, Sally, rumuha ka na. Hoy! Agsubli ka dito, Sally! Traidor ka! Bakit? Hustan, huston! Apay na kita, Banok. Di mo puntaris, Pumanaw kan! Hawanan kay tibahin! Babaero ka talaga! Pati para bantay ti Istor patusam! Arsab ka matalaklakayan! Bakit? Pakawanan na ko, ma. Sinulisog nak na dyan, babae. Basta pumanaw kan! Di kan pagan-anaw! Agsinatan! Hello, auntie. Kumusta kayon ka ni uncle? Awanan ti asawak. Nabayagan a pinapanaw ko kaanakan. Anya? Apay ngay? Di na maikat ti kinababaero na. Iso asinin na akon. Anya? Kat ni Maria kasinsin mo. Masakit kaanakan. Na-schedule ng ti operasyon na inton malam. Kat iso na imawag haka. Takurang tibusbusan niya kwarta kaanakan. Bumulod ako maiti kwarta hama. Ay, wala auntie. Manuti ka sa pulan nyo. Ibagayo, tagpawita ka dagos. Ay na, agyaman na Clea. Nagsayaat ka kaanakan. Si dadaan nakatumulong. Basta lakit di adda, auntie. Kan agkakabagyan tayo, isong agtitinulong tayo. Pakawanan ako makanagitinaramid ko, hindi ka labas. Diyak pagarupan, nga nagiti amin akabagyan tayo. Na kayo nga ang kabsat, ti sinadaan at umulong iti tiyempo tirigat. Uray nun ako spagak ka na kayo iti kalabas. Sinadaan kayo na tumulong. Sorry, kanagiti amin nga inaramid ko. Ala, husto nanti. Di ka agsangitan, tanapakawan ka yun. Agyaman na ka. Awanan ti Istor ko. Nabangkrapin ka, anakan. Anya? Naguyod ko amin na po na ti Istor ko. Ala, di kayo madanagan, auntie. Tulungan kayo amang ibangon manan iti istoryo. Asikaswan nyo pa ilaang ni Insan Marie. Tapnaging bagan. Ti sekreto ti panagbaligi, danggayam iti kararag, ken di ka manglamang iti padam a tao. Alagagayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin.